kutisha, wakasema, Bwana tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga wenye wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari. Nataka niseme na wewe unanipata sahi, nataka nilete habari njema juu yako wewe unanisikiliza sahi. Uko nyumbani kwako, uko ndani umetulia, nisikilize dakika chache hizi. Biblia inaniambia wanafunzi watapanda ndani ya chombo wakiwa wakitaka kuvuka ng'ambo ya pili. Biblia inaniambia wakati wanavuka maji, kile chombo kitapata msukosuko, ile bahari itachafuka kwa sababu kulikuwa na upepo. Ndipo Biblia inaniendelea kuniambia wanafunzi wake watapiga kelele, watalia kwa sababu kulikuwa na msukosuko ndani ya bahari, watalia kwa sababu chombo kilizama, watalia kwa sababu mawimbi yaliwapiga, watalia kwa sababu chombo kilikuwa kieleweke. Biblia inaniambia watalia kwa sauti kuu, watamwendea Yesu, watamwambia, Yesu tuokoe, maana tunaangamia. Leo wewe unanipata dakika hii na una changamoto kwenye ndoa yako, ndoa yako inapigwa na mawimbi, ndoa yako inapigwa na wachawi, mwili wako umepigwa na magonjwa, lakini jioni ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu akija kwenye maisha yako, huo mwili wako utatulia, ya kwamba Yesu akija kwenye ndoa yako, hiyo ndoa yako itatulia, ya kwamba Yesu akija kwenye biashara yako, hiyo biashara yako itasimama. Nataka nikwambie Baba, unanipata dakika hii, sababu chombo walichokuwa wamepanda kilikuwa kinapigwa na mawimbi. Yawezekana unanipata saa hii, huko ndani kwako, huko chumbani, lakini mwili wako unapigwa na magonjwa, lakini watoto wako wanapigwa na mateso. Biblia inaniambia kile chombo kilianza kupigwa na mawimbi. Wako wachawi wanaupiga mwili wako, wako wachawi wanapiga mwili wako kwa magonjwa. Leo wewe unanipata dakika hii na una changamoto kwenye ndoa yako, ndoa yako inapigwa na mawimbi, ndoa yako inapigwa na wachawi, mwili wako umepigwa na magonjwa, lakini jioni ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu akija kwenye maisha yako, huo mwili wako utatulia, ya kwamba Yesu akija kwenye ndoa yako, hiyo ndoa yako itatulia, ya kwamba Yesu akija kwenye biashara yako, hiyo biashara yako itasimama. Nataka nikwambie Baba, unanipata dakika hii, umejaribu